Reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe, tugarutse aka kanya n'amakuru adasanzwe. Ni ku ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo, bukomeje kuberamo isibaniro ry'imirwano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. N'amakuru adasanzwe atugezeho aka kanya. M23 ikomeje kugenda ihangana bidasubirwaho n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC mu misozi myinshi itandukanye y'inaha muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko uno muhanda Sake Kishanga, umuhanda Sake Minova. Igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje gukora akazi kose gashoboka kugira ngo barebe yuko uyu muhanda bawufungura, ariko ibintu byakomeye cyane kuko hari abasirikare bagize gutya badeployingwa mu misozi myinshi ya hano muri Kivu ya ruguru, by'umwihariko imisozi ihana intera ya hafi n'iyi misozi y'Isake. Ariko ibi biza kuba iby'ubusa, biza no gutuma M23 nayo ivuga iti badeployinga bakora buri kintu cyose gishoboka, natwe twiteguye guhangana bidasubirwaho. Akaba ari nacyo kintu cyatumye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC imigambi bari bafite yo kugira gutya aba basirikare ba SADC biganjemo aba South Africa, higanjemo icyitwa Tanzania, higanjemo icyitwa Malawi, bari bazanwe hano ibugembwe Busangara ndetse no mu bice byegereza Mugando. Hano bibatamanya murongo hafi y'uno muhanda RP 1030 uzamuka cyane werekeza mu cyerekezo kigana hano za Burungu ndetse no mu byerekezo bigana hano za Rushinga, utibagiwe za Tunda, Murangara, Mukaka ndetse n'indi misozi yegereye uno muhanda, harimo za Nyakariba, umuhanda wegereye za Buguri, Matovu, Kayonge ndetse na Muheto. Ibi bikomeje kugenda bigaragara yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kwegereza abasirikare benshi cyane, higanzamo icyitwa abacancuro. Ariko biragaragara yuko nyamuneka bano bacancuro bari guhabwa ibwiriza rikomeye ryo kugira gutya bakaba bagaba ibitero kuri uno mutwe mu misozi y'ahangaha za Uso, mu misozi yegereza Bunyore. Ariko biragaragara yuko igitinyiro umutwe wa M23 wamaze kubaka kuri kino gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ari igitinyiro kitatuma na gatoya kino gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kigaba ibitero kuri uno mutwe wa M23, dukurikije imbaraga dukomeje kugenda tubona mu misozi myinshi itandukanye. Amakuru adasanzwe kandi nanone Iminova, nyuma yuko habereyeho icyitwa ibitendo karundura, ibitendo byaje no gusiga M23 ihondaguye bidasubirwaho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, abafatanyabikorwa babo Abarundi, icyitwa aba Wigna Group, icyitwa Wazarendo, icyitwa aba FDLR. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu byakomeye cyane kuko M23 nyuma yo kubahondagurira hano Iminova mu bice bya Mubimbi, Kayirenge, Karungu, ibice bya Bishange, Bitonga, za Rusira, Ndaka, ahose M23 yageze gutya ihadeployinga abasirikare benshi cyane mu rwego rwo kugira ngo iburizemo ibitero karundura by'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Amakuru adasanzwe dukomeje guhabwa na bamwe mu basirikare babarizwa mu gisirikare cy'umutwe wa M23 yanyandikiye arambwira ati, bwana munyamakuru, ndagira ngo ngumenyeshe yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ubu ngubu. Igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje gushaka kutugabaho ibitero giturutse muri Sud Kivu, hariya mu bice bya Kisha, mu bice bya Numbi, mu bice byegereye za Mbuje no mu bice byegereye hano za Remeka, utibagiye za Shabunda, mu bice bya za hano za Katuhunda no mu tundi duce dutandukanye. Ariko
biragaragara yuko ano mayira dukomeje kugenda tuyafunga twegereza n'ubundi abasirikare benshi hariya za Mutungirwa ndetse no mu bice bya Bubare utibagiye mu bice bya Kisungwe. Yes, uyu ni umuvandimwe wacu rero uherereye hagati mu gisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe. Ni ubutumwa yatwandikiye rwose, aratubwira ati ibintu byakomeye cyane, ibintu byahinduye isura, ndakubwiza ukuri yuko ibintu bidasanzwe cyane. Ni nyuma yuko kandi nanone urugamba rukomeje kugenda ruhindura isura hano mu misozi yegereye za Kibumba. Ni nyuma yuko kandi nanone mu kibaya Nyamuneka igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC nyuma yuko M23 yari ifite abasirikare benshi cyane hariya Inkokwe mu bice byegereza Katagara, Kakoro mu bice bya Kisigari, Ngiko ndetse na Rugari, bavuze bati byanga bikunda ubwo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kuzamura abasirikare benshi kibakura za Kibati, Buhumba mu misozi yegereye hariya za Nyarusambo. Ubu gahunda bafite ni ukutugabaho ibitero hano Inyamagana ndetse ni Rugari. Ubu natwe gahunda dufite ni ukumanuka inkungugu dukubita tutababarira igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. N'amakuru adasanzwe ni icyitwa M23 ni igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanya bikorwa babo mu bice by'Ikanyabayonga byegereye hariya za Burangiza, Karambo, Kagemeri, Butarongora ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, kuko bari kuvuga bati M23 natwe gahunda dufite ni ukurinda umutekano hano Ikanyabayonga, tukarinda umutekano wa hano Irubero mu bice byegereye za Burotwa, Kayina, ibice byegereza Kirumbo, Kasebe ndetse n'ibice byegereza Matembe utibagiwe za Arimbongo, mu rwego rwo kwereka ubudahangarwa umutwe wa M23 ufite kuri buno butaka bwa Kongo. Ari nako kandi nanone iyo situation ya Kanyabayonga hafi y'ibice byegereza Kamandi, Kanyatsi ndetse na Kataro bahashyize abasirikare benshi kugira ngo bitegere neza iki kiyaga cya Edouard hafi ya za Batangi, hafi y'ibice nka za Burungi, hafi y'ibice nka za Kiribata, za Igarika, ku buryo igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC nikigerageza kugaba ibitero gituritse mu nzira z'amazi M23 igikubite ahababaza, M23 igikubite ikihaniza. N'urugamba rudasanzwe, ni M23 ni Alliance Fleuve Congo ikomeje gukora icyitwa politike idasanzwe hagati mu baturage, aho bababwira bati mwebwe mugomba kuba ijisho ry'ibice byanyu, ndetse umuturage akaba umuturage ucunga umutekano wa mugenzi we. Kandi ibi bintu bikomeje kugenda bigaragara yuko M23 n'icyitwa Alliance Fleuve Congo bakomeje kubikora babyegereza umutima cyane, cyangwa se babikora neza cyane, dukurikije buryo ki operations zikomeje kugenda zikorwa mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Kivu ya ruguru ndetse no mu bindi bice. M23 ikomeje kugenzura ivuga iti igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gishobora kutugabaho ibitero giturutse Sud Kivu.